38 baru ragam. Iya nanti juga hafal ya. Masya Allah. Lisida seneng pikire buyar, wong sing tek incer wis duwe pacar. Madu mana bu? Sabrang, sabrang atrasi, pedes rasane, wong sing tek demen yake demenane. Ora sida seneng pikire buyar, wong sing tek incer wis duwe pacar. Sabrang atrasi rebone asli, barang sedep digulati. Sabrang atrasi sing cantik dikulat, wong garang sing ono wadon 38. Hey 38 gas gas mah gas 38 Nanang Bisma sayang, Nanang Bisma terus. Dwi Jaya terus. Dwi Jaya. Sika. Baru ragam terus. Baru ragam terus. Masya Allah. Katone polos beli duwe dosa, terkesangka kurang tapi nyatane buaya. Oh ini Kang Tarnonya. Masya Allah Kang Tarno aja. Kang Tarno lagi Kang Tarno digas gas Kang Tarno Masya Allah. Kang Tarno lemes gawe ngangeni, ora disangka lanang lebele kelinci. Sabrang atrasi coel remuju, sering main janji palsu. Sabrang atrasi bumbune mecin, wong lanang sing doyan kawin. Ora sida seneng Kang Bewok pikire buyar, wong sing tek incer wis duwe pacar. Kang Bewok wong Cirebon ya. Kang Bewok wong Cirebon. Kang Bewok terima kasih Kang Tarno. Aja dikecek nih baik. Kang Tarno Masya Allah. Kang Tarno terus. Kang Tarno lagi. Dwi Jaya. Bener ya Dwi Jaya tak? Dwi Jaya bos. Dwi Jaya. Katone polos ora duwe dosa, terkesangka kurang wong parean paling sayang. Wong parean digas. Wong parean terus. Wong parean Masya Allah aja pegotas. Wong parean terus. Wong parean sayang gawe ngangeni, ora disangka lanang lebele kelinci. Wong parean sabrang atrasi coel remuju, wong parean janji palsu. Sabrang atrasi bumbune mecin, wong parean aja doyan kawin. Wong parean sayang, wong parean eman.
dan benar ini. Wong Parean no stop. Wong Parean, Wong Parean, Wong Parean. Iya, Wong Parean lagi. Wong Parean. Ini tutorialnya ya bener. Wong Parean terus. Wong Parean lagi, Wong Parean. Wong Parean sayang ora duwe dosa. Tak kesangka kurang tapi nyatane buaya. Tutorial nyawer yang baik dan benar. Thank you Wong Parean. Masya Allah. Baru ragam sayang, baru ragam sayang. Gawe ngangeni Dwi Jaya sayang, Dwi Jaya paling sayang, Dwi Jaya sabrang terasi soal ramucu sering main janji palsu. Nanang Bisma paling sayang, Nanang Bisma 38 sing duwe 38. Wong sing tekin cerwis duwe pacar 38 Kang Tarno sayang, Kang Tarno sayang, Kang Tarno eman Kang Tarno sayang. Sabrang trasir rebone asli barang sedep di gulati. Sabrang trasir sing cantik kulon wong garang sing olok wadon. Terima kasih matur nuwun.